Assalamu alaykum qadirdan ko'rarmanlar. Sizlarning diqqatingizga Qozog'iston Uyg'urlari kanalidagi Havola programmasini havola qilamiz. Huzuringizga Qozog'iston Uyg'urlariga munosabatli yangiliklarni sunmoqchimiz. Sizlar bilan xabar bo'limining yurgizuvchilari Shahniza Aziz qizi va Ramil Azizov. Samimiy havola bizning kanalimizda. Ассаламу алейкум, дорогие зрители! Вы смотрите программу «Новости» на канале «Казахстан Уйгурлари». Предлагаем вашему вниманию новости и анализ материалов о жизни уйгуров Казахстана. С вами ведущие блока новостей Рамиль Азизов и Шахниза Азиз кызы. Здесь делают честные новости. В селе Чунжа в районном доме культуры прошло собрание, где отчитались представители этнокультурного центра. С докладом выступил председатель Уйгурского районного этнокультурного центра Рахметчан Ака Суджеков, депутат районного маслихата Арлен Ака Османов. С вопросами к докладчикам выступил Жигитпиши Абдикерим Ака Сайдуллаев. Аннулит кылган эме турат. Но налогы шут деп кеткен. Как зачем? Как зачем? А как ему акча? Сенің регистрация жоқ. Сен не мұқат қайдың сау. Мырзаға жамин жүршілді. Мырзаға жамин кен. Бұруға içilmedi. Сам içilmedi. Сам просто приказ берді. Сәнің де жүрсен. Одним из вопросов был вопрос о несвоевременном, на его взгляд, переименовании улиц. К слову, на днях в аппарат акима Уйгурского района поступило повторное письмо от жителей против переименования. По этому поводу высказались и жители Уйгурского района. Кентал Исламыш өте қиын кездесті. Ол кезде мынандай инфраструктура жоқ. Осы әзіргі мынау ауылдардың көркеюіне, ауылдардың мынау өсуіне, экономикасының өсуіне, мәдениеттің өсуіне өте көп еңбек сіңірді. Әзір міне біздің аудан процветать етіп жатыр ғой енді, жағдай жаман емес. В основном сол кісінің еңбегі көп. Мынау төменгі зонада Нижнечунжский каналды сол кісі менің әкем талай айтып еді. Аяғына киржу етіп құйып, геодезистер парақлап кеткенде сол кісі өзі бастап жүріп, ұзынтамға шейін жаяу барып көрсетіпті. Өнеге менің өзіме тиесілі бір мәселе, мен 90-шы жылдары мына жігіттер біледі, райисполком председатель болып істегенде, сол кісіге көше бергенде мен қатынасқан. Сол жиналысына да қатынастым, мәлгел жиналып, бір ауыздан бәрі мақұлдап, белгісіне қолдап, бұны не қылды. Ертесі көшенің ашылуына митинг жасады. Действительно, Ал-Фарабиге көше берілмей қапты, Мұқағали Мақатаевқа берілмей қапты, Абайға көше берілмей қапты. Бірақ енді сол бұрынғы көшелердің атына тиіспей-ақ, енді басқа көшелер бар ғой. Ол төмен жақта үлкен микрорайон салынып жатыр. Көшелерде ешқандай аталмаған әлі. Сөйлге қойса да болатын еді. Дегенім енді. Басқа еңбегі жоқ бір кісілер болса, солардың көше несіне алып тастап, бірлі жарым солардың атын жаңағы мен айтқан кісілерге берсе болатын еді. Бірақ жаңағыдай обидно ең адамға өкініштісі, действительно осы ауданға еңбегі сіңіп берғанға мен өз түбегейлі қарсымын өзім. Ассаламу алейкум жамаат. Бүгінгі эфирде айтылған мәселе мұшы коучыларның намларыны қайтадан өткеш тоғырғы мәселе қозғалып жатқанда, енді бұрынтын Уйғур нахиясы үшін көптеген әмгек қылған, әмгеге әзірсінген, кадрларын тәрбиелеген, нахияның экономикасына үшінші дәреже көтерген кісілердің намлары болған бірден бір коучыларының бірі Кентал Исламовтың коучысы мысалға. Шу коучыны қайтадан шынғы башқа бір кісілердің намын беріп өзгертішке нем хажат болып қалды деген суал бар да менде. Шunu hayranım endi. Uyghur halkının birden bir söymlük farzanti. Hakikaten Uyghur nahiyasiga emgigi singen adam. Kançılıgan kadrlarını terbiyeleyen adam. 10 yıldan oşup rayonga rehberlik kılgan. Çarın Deryası'dan. Nijni Chunji Tüvenki Chunji kanalı demizde. Kanalın uzunluğu 17 kilometre. Şunu Çarın Deryası'nı boğup
ушунчалык узун каналны жасап чыкмак. Ушунун себебинен Розбакиев совхозу намыдагы совхоздун паланчы 7-8 мың гектар серилгол кылган асфальт кылган. Чоңжу менен Калжатның аралыгындагы жолуну, яны чоңжудан Яркетке карап манган жолуну, мана шу таш жолларын жасашка шу эмгек кылган адамдын эмгек ажыры көп да, Кентал Бакыштын. Азыркыда кичкенен башы болуп, иномарка минип якомсу бир жиплан минип жүргөн адам эмес. Менин көз алдымда шу киши УАЗик дейбиз, мисалга 8 орунлук УАЗикта 5-де сумак, кулакча, шунда копайка, пустуда резинка өтүктө, керзовый өтүк. Мен көзүм менен көргөндө шу адам менен билимеңи, бил кызматка адамны бирмен. Мырчылык, ашынчылык, простой адам болгон шунчылык. Bu çoğuncunun neçiligen mikrorayonlar kurulup atıldı, çoğuncu degen kemik etti, kançılık. Şunun da başka koçuların besin bulmadı mı, mesela, kerek edemige? Здравствуйте, уважаемые зрители. Я, как житель этого района, проживаю уже 70 лет от роду и живу в этом населенном пункте. Я на сегодняшний день являюсь уже пенсионером. И я бы хотел сказать, что как-то у нас, у населения принято, что как что-то новое, надо что-то переименовывать. Я думаю, сейчас, в общем-то, не время заниматься переименованием улиц, населенных пунктов. Вот говоря об этих переименованиях, я сегодня хотел бы сказать, почему-то у нас всегда делают акцент, как начинают переименовывать, акцент на тех людей, которые для экономики района сделали очень многое. Вот взять, допустим, Кентал Бакиевича Исламова. Я никогда не видел, чтобы этот человек на машине ездил, всегда он ходил пешком. И всегда этот человек, мне кажется, никогда не снимал вот эти кирзовые сапоги. Вот мы далеко ходить не будем. 50-е, 60-е годы, какие тяжелые годы были становления колхозного строительства. Ведь эти люди же поднимали. И у нас в районе почти что 100% земель у нас поливные. Вот благодаря этого человека у нас появился большой канал, который на сегодняшний день назван его именем. А сейчас стоит вопрос о переименовании его улицы. Уйгур ауданы атын өзгертүү тууралуу, Чоңжу ауылын өзгертүү тууралуу маселе козголду. Эндиги убакытта Чоңжу ауылындагы көчөлөрдүн атын өзгертүү тууралуу сөз чыгып атыр. Бул энди қазір Уйгур ауданында казак, уйгур халкы ынтымак бір-бірі менен сондай жақсы туруп келе жатыр. Соған қарамай Кентал Исламов көшесін, Аппазов көшесін, Ескендеров көшесін, Розбакиев көшелерін өзгертеміз деген сөз шығып жатыр. Меніңше бұл дұрыс емес. Өйткені Кентал Бакиевич білеміз, ол ауданның бірінші хатшысы болып істеген. Және мынау каналдарды су шығаруға өзінің еңбегін шығарған мемлекет қайраткері. Ал енді Езім Ескендеров болса, ол жазушы ақын. Сәбит Мұқамовтармен бірге, жазушылармен бірге істеп, солармен бірге істеген. Сол үшін олардың ол көшелерді өзгертуге мен өзім қарсы. Не үшін өзгертеді ол белгісіз. Кентал Исламов, Езім Ескендеров, Аппазов көшелерін өзгерткенше басқа Чоңжада көше жетіп тұр. Сол аты жоқ жерлерді берсе, басқа көшелерді. Воспитан на сильных, так сказать, советских идеологических основах. Вот для него честь, порядочность, трудолюбие – это были основными принципами. Это чистый большевик 1920-х годов. Он все отдавал для работы, о себе он ничего не думал. Даже иногда забывал о семье, что есть у него семья, что есть у него дети. Он забывал, только знал, что работа. Работа на благо общества, на благо Родины. Родиной был Советский Союз. Отец Кенталя Баки Исламов был офицером Красной Армии, участвовал в установлении советской власти в Узбекистане.
Он учился в Среднеазиатском университете вместе с известным уйгурским писателем Изимом Искандеровым. Полный фильм о жизни и деятельности выдающегося деятеля Кентала Исламова вы можете посмотреть на нашем канале в ближайшее время. — 18 марта акимат Чунжинского сельского округа будет проводить собрание по вопросу переименования некоторых улиц села. Жители этих улиц могут принять участие в обсуждении и высказать свое мнение по этому вопросу. За подробностями о времени и формате проведения собрания обращайтесь в сельский акимат. Уйгуры Бурундая создали новый жут. Были избраны новые жигитпиши и сформирован Совет женщин. Подробнее в нашем репортаже. Assalamu alaikum, qimmatli ko'rarmanlar. Efirda Qozog'iston Uyg'urlar kanali, men Esijan Adiljon o'g'li. Bugun biz Burunday mahallasiga tantanlik paytga guvochi. Bo'libmi, bugun mazkur qutlug' makonda yangi jut qurilmoqda. Где бы ни проживали уйгуры, они создают местную общину, жут, которую также называют махалля. В каждой общине выбирают главу, своеобразного старосту. Он является главным организатором всех мероприятий в общине, включая ритуальные – свадьбы, обрезания, поминки и так далее. Глава именуется жигитпиши, главой джигитов. Им становится самый авторитетный человек с ораторскими и организаторскими способностями. Шылағымдан күлләді бұрындай жұрт құрылып атыды. Дейдіған сөзі мана бүгінден башлап әмді ішла жық болып атыды дегендек жұрт құрылған дава дегеніміз бұл енікші әмес әмді. Мұна қойылсақ, менің чығы жұрт деген бұл бір семья. Ат үпка, бұлырымыз, мамларымыз дүн кеп атқан бұл ішла. Әм мәмлекетлің білсілі, әм нацияда бұнақ yok. Жигит биши деген жұрт деген біздің ұйғырларды маштақ емле бар кешіла. Дейдіған сөзім мәна бүгін әмеміздіңке алдымызғы келе бұрындайдың жұрттығы yol севатқан чоң жігітлер кеп кетті, чоң ханымлар кеп кетті. Әмісіге рахмет жұрттың алдырды даватма. Алдымызғы қойған мәқсітіміз мана бұрындай, кассек, жайнақ, мұны водник, 3-4 мәні біркеп мана жұрт құрдық. Құдайым бұрса әндіміш ішлерімізіне әнде әміміз бірліп ішлейміз. Күшіміздің барча, күшіміздің еткінче, бір-бірімізге ярдам қылып, бір-бірімізді көтіріп дегендек, шу жұртны құрышқа біз тәя, шуны ішлейміз қолымыздың кәгіче. Бүгін мана біздің бұрындай мәлісіде чоң ұйғырланың жұрты құрылды. Мұшы жұртқа әнді бізіне зорам анам ішкіленне ханым қызланың башлығы қылып сайландық. Бұныңдың кейін әнді мұшы яшланы зораманам үгітіді, білмеге әйелерімізіне біз жық нәрселерді білмейміз. Әнді мұшы бұрындай мәлісіде құрылған ұйғырларының жұрты бұныңдың кейін әрқачан яқшы елердің көрінді деп есаплайме. Шуныңға біз өз күшімізіне аймаймыз. Baharның дәсләпки күні Қазақстанлықлар мінәттарлық күніне нишанлыды. Мәзкур мәйрәм елімізде 2016 жылдан башлап атап өтілмәкте. Милләт көшбәшчесе Нұрсұлтан Назарбаев бұл шанлық күнні Қазақстан Халқы Ассамблеясының вүжудқа келген күн білән бағлаштырып, 1 мартны көп милләтлік еліміздегі этносарлық размәнлік күні екендігіне тәкітлеген. 2021 жылмы мінәттарлық күні нәзәрсіз қалмады. Мәйрәм мұнасыбеті білән мәслихат депутаты Владимир Имитахун оғлы Тоқтасунов, Қазақстан Халқы Ассамблеясының рәйісінің орынбасары Закиржан Пирмухамед оғлы Кузиев, Cumhuriyetlік Uyghur Etno-Мәдәният мәркізінің рәйісі Шәймардан Усайын оғлы Нұрумов изгү тіләклеріні изхар қылды. Қазақстан Uyghur яшыларының рәйісі вә Қазақстан Халқы Ассамблеясының әзасы Рустам Хайриевның тәшәббүсі білән чара тәдбірлер ұйыштырылды. Толығырақ біздің репортажда. Ассаламу алейкум, Рустам ага. Хотим поздравить вас с таким замечательным праздником День благодарности. Расскажите, пожалуйста, о сегодняшней акции.
Ассаламу алейкум всем. Сегодня акция приурочена ко Дню Благодарности. Это очень знаменательный праздник, который отмечается 5-й год уже. В свое время этот праздник был инициирован председателем Ассамблеи народа Казахстана Нурсултаном Абишевичем Назарбаевым. И этот праздник, он, как бы, знаете, это не просто какой-то праздник, когда могут сказать просто спасибо, поблагодарить. Это знаменательный праздник, который как бы несет нравственное воспитание молодежи. То есть все мы знаем, да, в свое время было такое нелегкое время, когда были 30-е-50-е года, когда в Казахстан были насильно переселены и депортированы более там миллиона человек, да, и как бы их привозили зимой с вагона, выгружали прямо в степь, никто их не встречал, да, и была тяжелая ситуация. По сути, эти люди как бы отправились на погибель, но тем не менее местное население, оно позаботилось об этих людях, да, и так получилось, что сегодня у нас такая многонациональная страна, более 130 этносов, которые живут в мире и согласии. И этот праздник, это возможность поблагодарить, как бы все этносы могут поблагодарить друг друга, и также казахский народ за то, что они в свое время приютили другие этносы. Значит, еще что самое главное в этом празднике? Самое главное в этом празднике то, что молодежь, которая не прикоснулась как бы к этой истории, но слышала об этом с уст старших, да, она как бы не забудет и будет всегда помнить благодаря этому празднику, какое было тяжелое время, и что благодаря единству и согласию, то есть можно преодолеть любые трудности. Во второй половине февраля прошел вечер памяти, посвященный Абдуршиту Ака Махсутову. Ему бы исполнилось 70 лет. Несвоевременная кончина всеми уважаемого генерального жигитпиши уйгуров Казахстана была ударом для всей уйгурской общины. Однако он запомнился нашему народу своим благим нравом и качествами, которые присущи истинному жигитпиши. Подробнее в нашем сюжете. Hürmetli teyimdaşlar, bugün hemmemizin jığılıp otağımızın sebebini hemen yaxşı bilsizler. Bizning birinchi Qozog'iston bo'yicha madaniyat markazine yendiki jigit boshlarma raisi bo'lib, bizning Abdurshid Maqsudov saylangandi, qo'ldan kelgancha xizmat qildi. Biroq Allohdan kelgan ajali birindigini olmaydi ekan. Boqib dunyo uzitib qo'ydik. Yotqa jannatda bo'lsin, imoni salomat bo'lsin. 2006 yılı Uyghur tiyatroda bir 500'dek adam yığılıp Almut şehirlik Begler Birleşmesi'ni kurup Rava Akrap Eminiz Abdurşit'i saylap kıldı. 2011 yılı Cumhuriyetlik Begler Birleşmesi'ni saylap kıldık. Bana şununla 15 yıl, bununla 10 yıl vakit ötüptü. Bana bu jarayonda Abdurshit rahmetlik shunchalik tirishib, shunchalik ishlarni o'tkazib. Abdurshit vafot bo'lganda men chidamay, men qo'lni qo'ygan uchun bir she'r yozdim, shuni o'qib beray. Sen bo'lmasang, bo'lmadi ukam. Bu olamga rosti sen kerak. Sen emasmi elgi zo'r tirak. Sen emasmi soyi va terak. Sen bo'lmasang bo'lmadi ukam. Da'di xog'i yetganda da'vo. Kutimizmi qiyomat kishi boshdan qachon ketar deb g'avg'o. Sen bo'lmasang bo'lmadi ukam. Allah'ımı yetti erzimiz, tapkınını çaşkan oğuldun, şunu Uygur sana terzimiz. Şu otağa hemimiz şuna biz terzidarmız. Qozog'iston bo'yicha Cumhuriyetlik madaniyat markazine yendiki Cumhuriyetlik generalniy jigitpishi bo'lib saylagan. Qo'ldan kelgancha bu qarindishimiz ishladi. Barliq Qozog'istonlik xalqimizni mundaq aytganda birlikka akeldi. Shuningdek keyin Abdurshit bilan biz yaqin ishlashga har qachon tug'ilgan kunlarida har turli mo'yinlarda mashaga chaqirib akilib birga o'tirib bir-birimiz bilan maslahatlashib o'tatdik.
Мұшы 12 числа февральның 70 yaşıq toşatdı. Bırak Allah'ın kege eceliga bir degen olmaydı ki yatqa yer cennetli bolsun. В последний день зимы в онлайн-формате прошло собрание, организованное Всемирным уйгурским конгрессом под названием «Стратегическое значение Средней Азии» с участием представителей Всемирного уйгурского конгресса и казахстанских уйгуров. С основным докладом выступил глава конгресса Долкун Айса. С вопросами и предложениями выступили активисты из разных регионов нашей страны. Şu bizden dünya kurduğunun 600 devletlik biz vaziyet tapşırıp algandan bu yan 3 yıllık hizmetlerimiz hakkında sizlerge hesap veriş. Bundan ikincisi bu hizmetlerimizde kollap kelgen maddi ve manevi cihetten kollap kelgenin için rahmet etiş. Onun için üçüncüsü sizlerden bunun keyinki faaliyetlerimiz için kıymetli teklif, tenkit, tavsiyelerine eriş. Şu 3 maksatla toplandık. Kıymetli vaktinden çıkılma için çok rahmet, nayt suyunduk. Заманауи уйғуршынаслыққа зор төкпісіне қошқан алым, филология пәнлерінің намзыты Руслан Арзиевнің тәвәлідігі бейғышланған конференция Cumhuriyetlік этно-мәдәниет мәркізі енедікі алымла кеңішінің тәшәббүсі білән өткізілді. Алым білән ижади учыршыш деп аталған мәзкур баш қошышқа онлыған адамлар қатнашты. Сөз алғанла ізгі тіләклеріні изхар қылып, сәмімі тәбриклеріні ейтті. Руслан Акының ана тіліміздің риважылышыға қошқан төкпісі хаққыда сөз қылды. Assalamu alaikum muhtaram cemaat. Muşu bizning uchrashuvimizni boshlashga ruxsat qilinglar. Hozirning o'zida 50 ga yaqin odam qatnashib o'tirdi uchrashuvimizga. Endi beshida yana takrorlashga o'tirganimiz bo'lishda buni Xudoyim ishqib buni bizning yaxshi kunlarda ko'rmaklik olimimiz Ruslan Arziyevning to'lg'an 60 yillik yoshga to'lish marosimi bilan qizg'in jonlanadigan Cumhuriyet Medeniyet Merkezi'den Alımlar Kengeşi'den tebrikler alda çok kulağa yatsın dertlerini bildirmek. Assalamu alaikum. Hürmetlik bugünkü onu marasımı şırılgan inila, akıla, sınıla, hedile. Bugün yani bir hoşalıkta oturmuş. Özümüzün enisi, ataklık alim, Ruslan Uygur oğulundaki tuğulgan gününü mübarek dep unutmadınız. Hazır bir debatında onu Ruslan sen kaç kirdin de. Ben Ruslan'ı bugün 60 kirde bir de işenmeyim gözüm. Ben bunu hiç kaça oylamagan bunu bir 40'larını aşkan jigit koy dep. Bizim kendimiz kevatkan jigit dep. Endi Ruslan enim tuğulgandan mübarek olsun. Assalamu alaikum. Barlik Uygur kırındaşlar, Asimcika. Tanıdığım hükümün ama online ulaştırışlık, hizmetten kıvatlama çok rahmet. Pandemiya kezinde, kıyın kezinde özümüzden didar görüşüvatımızda çok rahmetimize gınimet bu, çok rahmetimiz. Ruslan Arziyev akımızga mana tanışkandan beri köp yaşlıklarını tanışavatımız. Sizin dünya kesişimimizden, to'lgan kunimizdan qutlab o'tirib, Uyg'ur xalqininki bu olimlarning qancha ko'p bo'lgani biz Uyg'ur xalqi uchun nihoyat yaxshi. O'ytkini bizning ulug' kitoblarimizda Uyg'ur xalqining, ya'ni olimlarni bir chiroq o'xshatgan. Chiroq degan bu kechisi ko'z tutib odamni yo'l ko'rsatgan narsa. Yo'lduzga o'xshash. Shuning uchun mushaq chiroqlarimiz ko'payaversin. Təvəllüd igisi keç axırında qatnaşqıçılarga və atalmış işçarını uyuşturğucularga minnətdarlığını yetkizdi. Servisler ve kıymetli dostlar, arkadaşlar, selamünaleyküm, hürmetli dostlar, kesdaşlar. En aldı ben barıqlarınızdan kıymet vaxtlarınızı bölüp, o şarağa katışıb atqanlarınız üçün özümden alqısımды bildireyim. Şundaqla bu çarını uyuşturuş üçün köp güç sərf qılan Cumhuriyet Yevropa Etno-Mədəniyyət Mərkəzinin Alımlar Kengəşinin rəisi Əsmincanğa, hem muşu Alımlar Kengəşinin əzalarına, bizdeki muşu Cumhuriyet Mədəniyyət Mərkəzindəki Almanya'da şəhərlik şöbəsindəki rəisi əbəd yakınlarına minnətdarlığımı bildirmək istəyirəm. Xush xəbər, көрнәклік rəssam, Qazaxstan Rəssamlar İttifaqının əzası Əhməd Əxəd Qazaxstanның altın kitabıға kirdi. Təsviri sənət, grafika, dekorativ və əməli sənətinin mahiri bolğan çevər ustaның əmgəkləri Qazaxstandan bölək Rossiya, Germaniya, Amerika, İtaliya qatarlıq əllərdə saxlanıb gəlməkdə. Məzkur talant egisini çin qəlbimizdən təbrikləb, yeni icadi utuqlarga erişişə tiləkdaşlıq bildirmiz. В
преддверии Всемирного женского дня Алматинский совет Жигитпище совместно с городским уйгурским культурным центром поздравили представительниц прекрасного пола. Выступающие отметили важность роли женщины в обществе и выразили искренние поздравления. Далее об этом в нашем сюжете. Assalamu alaikum, hürmetli körermenler. Efirde Kazakistan Uygurları. Ben Gulfiza Dosmuhammed kızı. Bugün quyoshning o'zi kulimsirab chiqqandek. Chunki bahorning bu go'zal kunlarda xonim qizlar bayrami nishonlanmoqda. Shu munosabat bilan Yigit boshlar ittifoqi dunyoning guli bo'lgan xonim qizlarimizni qadrdon onlarimizni tabriklamoqchi. Tantanlik baytining guvochi bo'lishga taklif qilamiz. Bugün hammaga ma'lumki bugün dünya hanım kızlar 8 Mart'ta bayramlab her yerde yığılıp özünün köngülü iç altında oturuyordu. Şundaqla şehirlik medeni merkezden yılda kılıngan, eneni aylangan bu 8 Mart bugün Orbaz'ın kafasını boğazdı. Assalamu alaikum, hürmetli qeyrindaşlar. Ben şu Kazakistan boyunca bütkül hanım kızlarını 8 Mart mehrimanlar bilen çin жүрегімден təbrikligim keledi. Şunun bilen qoşulup bizning ayollar, hanımlarımız cemiyetning barliq ishlarda özünün ilg'orligini, aldın qatarda kelayotganligini ko'rsatib kelmoqda. Almış şəhərlik Uyğur Mədəniyyət Mərkəzinin ki başqurışı bilen reisi Osmancan aka o bolup başçılığıda hanım kızlarga 8 nahiye boyunca hanım kızlarının hamısının 5'ini qoşup bugünkü günde dasturxon yeyip oturdu meyramlik. O Almışşəhərlik Mədəniyyət Mərkəzinin 30 yıldan beri atqırıvatqan işleri az emas. Bir yıl mana Aziya bugün gazetinin tirajının köpeyişigime Almut şəhərlik Mədəniyyət Mərkəzi hanım kızları, jigit başları Mədəniyyət Mərkəzinin 5'de tuğan əzaları həmisinin birligide gazetimizin tirajını 2 östü. Onun üçün mən yana bir qetim çəksiz minnətdarlığımı bildirmən. Assalamu alaikum, hürmetlik, qadirlik, anla, hədlə, hürmetlik, qadirlik, Kazakistan ayalı hanım kızlar. Bugün sizlerni biz şəhərlik mədəni mərkəzinin etidən, namıdan, ailemizde kiyatkan çoğun yızlık meyram, çoğun xalq aralık aylar günler hemen çın jürülde təbrikləyimiz. Bütün Kazakistan'daki hanım kızlara, anlarımızga, erlerimizge, sınırlarımızga, nəvərlərimizge, kızlarımızga en birinciden ben salamet dileyim. Muş Kazakistan'daki her bir üyege, her bir ayılga xatirjamlik dileyim. Çıkıp bizdeki keleceğimiz muşun ulğayı olsun. Yaqında Almuta şəhərlik Uyğur etno madaniyat mərkəzi bilan Jigit başları ittifaqının həmkarlığında jurnalist və yazğıcı Şavkat Nazarovның Keçelməyman seningdən vətən namlıq Mir nəşritida yoruq görgən kitabını tonuşturuş mərasimi olub ötdi. Onunğa ziyalar qovmi, Uyğur jutlarının Jigit başları və cəmiyyətlik işlər aktivistləri iştirak qıldı. Söz alğan mərasim sahibxani yeni yoruq görgən kitabını tövəndikçe tonuşturub ötdi. Bazılar vatan degan gapni bir qo'rqinchli, bir xatarli gapdek qabul qiladi. Vatan degan u bir bayta yiqimliq, muqaddas gap aslida. Uni faqat molda, hayvonda vatan bo'lmaydi. Har qanday insonda vatan bo'ladi. Endi hech qanday ijodiyatni, hech qanday yozuvchi birinchi ikki mavzuni qo'yib o'tib ketgan emas. Birinchi muhabbat Mektepten başlapla terörlü bulukla xatiyizden başlayınız, şehiriyizden başlayınız. Ondan sonra yaşayan olanda vatan mavzusu mecburi her bir yazıcının bir şey geldi. Xalqara normlar dairəsində rampadan çıxıb getmək. Yazıcılar qələm arqılıq özünün içini boşluq aldı, xalqı yetkizdi. Vatan söyüşünü, millet söyüşünü ümitidir degan. Andın növət bilen sözgü çıkan alımlar, yazğıçılar ve cemiyetlik işler aktivistleri edipnin icadi faaliyetine yuqori baha berip, yanımı çoğun utuqlatıldı. Трагическая новость для всей уйгурской общины. 27 февраля ушла из жизни Махинур Касыми.
супруга одного из лидеров уйгурского освободительного движения Ахмеджана Касыми. Ахмеджан Касыми стал вторым президентом Восточно-Туркестанской республики 1944-49 годов. Он был преданным сыном своего народа и страстно желал независимости Уйгурстана. Было предпринято много попыток убедить его в том, чтобы Уйгурстан вошел в состав Китая. Однако Ахмеджан Касыми отвергал все уговоры и настойчивые требования руководителей соседних государств. Являясь одним из создателей независимого государства Восточный Туркестан, он многое сделал на пути борьбы уйгурского народа за свободу и независимость и не пожалел собственной жизни в этой борьбе. Память об Ахмеджане Касыми золотыми буквами вписана в историю освободительного движения всех народов и навсегда останется в наших сердцах. Яткан ери юмшак, рохи джаннаты болсун. Инна лиллахи ва инна илайхи раджиун. Dünya haberlerinden uçur. Нидерланды стали первой страной в Европе, признавшей политику Китая в уйгурском автономном регионе по отношению к национальному меньшинству уйгурам геноцидом. Соответствующую резолюцию опубликовал парламент страны. Ранее с подобным заявлением выступили США и Канада. Принятый парламентом Нидерландов документ гласит, что в Китае имеет место геноцид против уйгурского меньшинства. Ситуация с уйгурами является поводом для большого беспокойства, сказал министр иностранных дел Стеф Блок, добавляя, что Нидерланды будут сотрудничать с другими государствами по этому вопросу. Бельгиялық депутатлар Уйғур автоном регионында yüz беріп атқан ахвалны геноцид, болыпмы милли қырғыншылық деп тоныш лазымлығыны етті, һәм парламентқа резолюция қобыл қылыш тоғырсыда өтініш білдуді. Бүгін біз парламентлық дөләт сүптіде өзімізге мәневи вә хукуқи жауапкершілік елішіміз керек. Шындақла болып атқан ахвалны өз исми білән атышымыз шәрт. Уйғур автономиясында yüz беріп атқанның һәммісі зұлым. Дәхшәтлік хақиқат шүки, Уйғур халқи қырғыншылыққа ұшырмақта, дейді өз нұтқыда депутат Самуэль Кагалати. Merci beaucoup, merci Abdullah, merci beaucoup à l'association belge des Ouïghours, merci à l'Union des étudiants juifs de Belgique, vraiment merci. Канадские парламентарии направили письмо в Международный олимпийский комитет с призывом перенести зимнюю Олимпиаду 2022 года из Китая в другую страну из-за нарушения властями прав человека в уйгурской автономии. С инициативой выступили 13 депутатов парламента из 5 политических партий. Участие в играх в Пекине будет означать поддержку режима, который совершил ужаснейшие преступления против уйгурского народа и человечества, считают подписанты. Многие могут сказать, что нельзя смешивать спорт с политикой. Однако совершен геноцид, и это уже выходит за рамки политического вопроса. Это преступление против прав человека и человечества, говорится в письме. По словам парламентариев, бойкотировать Олимпийские игры в целом было бы несправедливым по отношению к спортсменам. Мы не хотим, чтобы спортсмены лишились возможности участия в Олимпиаде. Мы знаем, сколько усилий они приложили, чтобы получить эту возможность. Верим, что все еще есть время, и мы можем потребовать от МОК переноса зимней Олимпиады из Китая в другую страну, отмечают авторы письма. Ранее, в октябре 2020 года, парламентская комиссия по делам международных прав человека Палаты общин Канады признала геноцид уйгуров в Китае. Свыше 180 правозащитных организаций также призвали полностью бойкотировать зимние Олимпийские игры 2022 из-за нарушения прав человека в уйгурском автономном регионе. На этом наша программа подходит к завершению. В эфире был канал Казахстан Уйгурлары с программой «Новости». Здесь делают честные новости. Біздің программамыз мұшының білән тамам. Эфирді болған Қазақстан Уйғурлары каналы хәвәлә программасы. Сәммими хәвәлә біздің каналымызда.